Image Pauda Ming Tabiribasung Yumnam Anuradha Devinay Kono Krumzari. Housing Maroiba Pauda. Manipur Governor Laga Nation Rimsta Danton College Block Amadi. New Modular Operation Theatre Ngasi Hando Kray. Kulumdo Suba Stat Handlum De Tharampang Kray. Kaksang Kaitan Ge Amod Akaising Atova Matamda Sangdok Trabadi. Mandrota Chakaragani Hana Kaksang Kaitan upon Balupe Secretary na Pundakle. Loinana. Numid Marini ke Bharat Kongsarta Maldives ke President Ibrahim Mohammed Solih ngasi New Delhi da chunglakrai. House of Pausan episode. Manipur ke Governor Laga Nation na Regional Institute of Medical Sciences ke Anova campus da Danton College Block Amadi RIMS ke New Modular Operation Theatre hangdokrai. Tungda mahangna RIMS ke faculty members sing nanti sing staff sing mi sing unaduna Makoina mayong nariba awaba kudong sada bisang matangda pagdalm lakpa munata pagloinana mayong nariba isu sing matangda yang silagani hana thazaba pk Danton College Block Committee New Modular Operation Theatre sangaraba matungda RIMS ki Jubilee Hall da miyam pumbada Governor High RIMS asi North East ke chokthok saningai ni Institute asi Ministry of Human Resource Development na phongba NRF ranking matung ina India da makok thongna leiraba Medical Institute yangkhai ge manung chanduna North East pombage amata ngairaba Medical College oiri haike ngasige thoramda da RIMS ke Director Professor S Santa Medical Superintendent Danton College ge Principal ate faculty members ngamati mahirising susuruga ke Status ke tungan district singda pangliba tungan brand ke edible oil acha thau singasi poyan yaubra yaudabra haibage survey pangthokna bagi campaign against adulteration of edible oil ngasi dige horaga thasage tangtara mari phauba hafta ani chupna chatharagane haina health services ke director Dr Khoirom Sachikumar ngasi directorate asige bot roomda pangthopa pomising unabada phongdokrai mangna hai Survey campaign asi Nongmada district amawam chatuna district amatake brand ama hektatake sample ani collection tawgani district tarataruk laiba amate campaign asina numit taramarini khag oiba maramna edible oil ge poyant tawi habage problem kya leitaba amadi khara laptawna laiba district anidi khara relax tawraka khudong saba matam amada survey tawgani Survey manung asida thau yonba choina yonba ezi mark yautana yolamba taragadi thau sing adu poyan yaura haina lepta test tawgani karigamba test tawa matamda thau sing aduna leigataba standard level da leitaduna poyan yaure haibage report lakpata action lokhatgadi survey manung da tint oil choina yolamba taragadi khudakta thau adu yonba thinglamgani campaign ase thau singda atopa phataba thau yansan ba thingnaba trans fatty acid sing gi chang chapsana thamduna apaba makhan ge thau singka puthona bage pandamna pangthokpane kanagamba mioi kharana atamnana thauda poyanda yansan bage thawong kya chathaba leitaba sunate asigamba haksang da ka hena sokpa yaba singka ase thingnana bage thabak singasi paikhalakpane lokha katariba test tawnaba sampling sing Put safety officer natraga designated officer singna achan mira naidana randomly lokha kadabani maramaduna public nasu dukanda phangliba thau khudimak marak check tawraga lebiyo haina mangna phundoki sampling haidana tawani sampling si koigi food safety administration gi food safety officer designated officer sedana leje ko Food safety officer aman natraga designated officers instead of sample ani khalwai kandore jo achang mera nai pana parameter amasil nazara kama khalani ko ai manu shi ne lo Handloom Promotion Council Manipur na sindona kolomdo subas that handloom dege thoram ngasi Impal ge Jiamba Hall da pangthokre Thoramatuda Weaver Service Center Manipur ge Deputy Director Harakanta Baro the Manipur Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan Co-op Society Limited Awas ke President Eronika Devi Manipur University ge Department of Economics ke Associate Professor Dr. Singhan Ramaisnam Awas ke tongan ba musing amadi Weavers ke ana surugya ke Tharongwa Mari Lainana Handlooms Promotion Council Manipur ge Chief Functionary
Chingtamp luwangna phongdokhibada hawkhiba sahi lisang machamapan marupudra mapangi August ke tang amada convention ama pangthoktuna khanaraba matung sahi khudingi weaver singbo promote tawba oina numit ase handloom day haina pangthoktuna lakpani weaver singi numit hawdokpasi pithribigi oinadi manipurna hali state asina handloom day haina hawdokhiba asi national authority singna ngase pawa khangwide Thasagi tang tareta ta National Handloom Day pangthokli masi makoina remarkable day ama lauraga pangthok zabani haina phongdokhi government da amatoina koi pressure tawa machan handloom policy ma thaman machan handloom handicrafts li tongan ba ai koi throughout the days throughout the years ai koi mela tawa exhibit tawa pochai yonga order lawa du mafam ama thamnya lay khabadi yamak tawna ni sekonda kuji phogo tawtobadi auto maduda tahanba maduda helongi activities padaba ek tawu ngata man helmen de crafts se nina ba achuba factor amaso ine se naro suntuda so I propose tawjin ngasi nongalamdai punga ani makhairom tarakpada babuparada leiba CID ge office mainatumna sakre loinana fire tender singna mai muthanaba akanba mongda honarabaso office ke ayamba saruksing de mainatumna sakre thaduga sege pau hek phangbaga fire tender singna mai adom muthanaba akanba mongda honaki amadi DCP masalaktuna amang ata singyeng sikhe Housing Kaksang Kaitela Amod Akai Mayampa Ama Kaksang Municipal Council ge Makada Sanitary Workers Singe Thage Khusumanta PB Dabadike Amod Akai Sing Sangdokpa Lepki Badike Kaksang Bazar ge Lambi na yata Amod Akai kya patient na leriba asena Kaksang Bazar ge saktam dama sakti han badanatna matam kuina paisalak laba phata hoti mayam asige manamna achat aw singda laina laisat sandurakatra haibege akeba phaunare masage matangda image tv ge pawmiga kaiten phamlebi ima event singa unaduna wari watai sanarubada kaiten phamlebi ima event singa maikedige amoda kai singa si mari leinaba authority na tuba matamda sengdopiduna kaksang kaithalasi taru tananwa kaiten to ohenabage wapam kya phangdorakle loina na kaksang kaiten apun baloke secretary usha kiranna amod akai phata hauti mayam paisalak pasingna pumtharakpadage kaiten phamliba ima event singda manamna oheliba awaba khudung sadaba singi matangda wapam kya ama phangdorakle Thuna bagai se apoi hana mamang da haibani thuna bagai se loiba budoga main road to ina thambasena kaigino adi moi sing sida ima sing ja dukki mating nam thina phamme habase makoi su khangani makoi se ikham khang da bagum to base akoi ima sing na am nungai jade dukki matik pende alo hauzik yaragadi mari laina bo authority sing na hauzik khudak makta lokthok biu haibase akoi gi kaksing kaithel apun manupi lupi magi dagi haijani karigumba ngasi hayeng sida athuba matamda karigumba thunamba singse lokthok pidaba taraba aikoisu MLA khangde chairperson khangde member sing khangde aikoi gi angamba sakti da aikoisu mama ma oirubane mama oibagi thogdang sap chana lorba matamda warong na gumsi aikoisu akoi gi angamba thagda tawrani asi khak mayam dai haijani ngasi Tamenglong district Toksem subdivision ge manung sanna leiba oinam long community hall da Toksem cluster Rongmei Naga Baptist Association RNBA Amade Bread for the World BROT na sindana one-day training on capacity building of HIG and to enhance their contribution to village development as well as improve livelihoods and income haiba training ama pangthokre taromaduda PES CHK Director Namkin Lung Pamaisu Sadugya Kibagaloinana MSRLM ge Jiribam City Block ke Manager Waihingmam Premchand Singh na resource person oina wangangki taromaduda Nungkhau Self Help Group 7 Oinam Long Self Help Group 5 amadi Kaimai Self Help Group 2 puna Self Help Group taramarirom na sarugyaki All Manipur Football Association Ampagi Miyang Makada All Jiribam Sport Association ASA na sinduna numit humnege oiba refresher and a clinic course ama ASA hold the pangthokre ASA ki president Ambrazakanta Singh training asida AIFF referee gi I Rabindra Singh na instructor oiduna pangthokiba refresher and a clinic course aduda Jiribang ge referee taratare na sarugyaki
Kausabungda ki hom tharakpa chahi humbudra manga surupagi celebration tawbaga loinana taramanga suba state level Manipur Pineapple Festival 2022 ge numin nini chumna tha asige tang taramapal amadi kunda Churachandpur district ke Bunglont High School campus the Leba Dr. Kalam ground the Manipur Pineapple Festival committee na sinduna pangthoklagani haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pomisanga unabada committee asige spokesperson NG Sangna pangdokre Mangna Hai Handa Pangthok Kadariba Pineapple Festival Asi Sumnagi Q variety Kaktagi Oigani Hector Samriga Maripuromgi Lam Asidagi Chahi Amagi Oina Kihom Metric Ton Lisang Mapanta Pudoktuna Wana Kihom Pudopa Hamersingi Pungning Tauganaba Amadi Kihomgi Potokta Mipan Tangdanaba Haibagi Wakalonda Mela Assistant Gadabane Kausabung reason asida farmer chamanga romp leirabasu farmer chama khaktana stall hangani melagi manungchanna yamna chauba monolith amasu kengani melagi sarukama oina stall hangbada sarukyaba farmer sing khaktage oiba best quality q variety ki home sangdhamnabada Manipur Pineapple so contest beauty for grassroots development haiba thimna Manipur Pineapple Queen contest Farmers Seminar Amade Free Medical Camp na Chingbasu Pangthokani haina pungdoke Manipur ki Chief Minister Antabirena Changsilakiba War on Drugs 2.0 ge khongsangka adubo sogatpo oina kege moirang kendra aponba lo chemical na drugs amadi meyaka bachinjak thingnaba changsilakleba khongsanga sege sarukamak oina moirang bazar dege central chaleba loktang mapanda Maya Kaba Chinjak Amadi Yu Takpasing August ki Tangka Amadiki Matampumagi Oina Tingle Haina Chemical Ge President Ken Nandana Pongdokre President Ken Nandana Pomisingda Makatana Pongdokibada Tha Anige Mamangdage Haiba Mapumasida Sana Yune Ba Towasing Tingduna Lakibani Chemical Ge members na Mapampa Aduda Drive Satabada Sana Yuneba Kya Tingnabadake Wakanta Minaraba Matung Tadokre Maramaduna August ki Tangka Amadage Hariba Mafam Sangasida Sana Univa Toba Tengnarabadi Ain ge Oiba Thorang Laukalkani Housing Sangsileva Kongsanga se Morangko Police Morang Kendra Baina Paibi Ima Luka Puna Kusam Naduna Changsing Kempa Kongsane Masida Lamhin tu Henba Yarak Lakade Fine Tien Bagaloina Morang Police da Sinaraka Ain ge Oiba Thorang Laukalkani Hani Makata ke Ha ani sum da sangsilak pasida ikoi step ase ohong ba khara thamjargani maramdi karigumba ikoina hariba ikoina semiba rule sida inlattaba singdo ikoina angeba mateng lawrer ka nam khoi bu police ta morang police ko su khusam narga sangsileba trai ne ikoina sangsin jari si aduna koi police ta mari lena police singa tina naba adagi yamna hena thoina hena pharak taba gunda phada to singduna phai loina Lauraga, Makata, Amu Police the Piba, have action Kayama, apply to Rokini Aduna, Yarima came up from Masida. You took Pidanaba, Sana you never took Bidanaba, Sumnakaki Koi Belakpa, Ajabadri sayang one, a Pavon sit, Lobalapa Singi Damkadi, Morang the labor can call Hiva upon web export Diazina, Unamu welcome to it. Chalibasahi Asagi July ge Tang Kuntrage Assembly, Mipamda, Sugunu Kendrige, Emeleke, Ranzina Pumlem Potke, Mayaida. Ringband Mayam Ama Samsilaktuna Mayada Tata Sangba Yapki Lambi Power Sembla Haibawa Pama Asi, Tasagna Lambi Asekaramba Lambino Haibadu, Hayang Pauke, Manunda Assembly Mipama Amade Prezamiam Kangna, Sangdora Kadabade, Karigumba Sangdorak Trabade, Matangi Numit, Tanka Omdege, Wabagai de Sugunu Pauke Lambi Matam Katana Tingzalagani Haina Pumland, Yangbi Development Organization of Pongdoragle, Hiramasage Matangda, Ngasi, Manipur Press Club Tap. Pangthokpa Paumisanga Unaba Amada Pumland Yangbi Development Organization ge Vice President W Ingamna Makatana Hai Haukiba Congress Lenganga Sahi Taramanga Palengai Kul Asibo Karisu Yengbiram Draba Aduke Matik Sotaraba Mai Pau Waningtina Panglu Draba Kula Mane Loinana Lisang Machamapa Marfu Mapange Manipur ge Gazette Tokiba Order ge Matungina Government of Manipur Settlement Revenue Department Kul Kunito Semblo Haibagi Manungda Yauriba Pumland Yangbini Haina Pongdorake Mana Makatana Hai Kul Asina Pumland Patpo Manghan Bada Yauba Ama Oina Miam da Uhanba Laibaktivani Sugunu Kentrage MLK Ranzina Heng Paupagi Manungda Lambi Ase Karamba Lambino Haibadu Prezamiam Kangna Sendora Kadabani Haina Pongdorakle Yaragadi Equi Honorable MLN
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯥꯡ 2 ꯊꯥ 9 ꯁꯤꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯃꯦꯟꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯒꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯟ ꯀꯦ आधारीना फोंदोक्रे तदुबिदा पौमीसिंगा उनाबदा मांगना हाई इम्फाल दिमापुर लंबी के हौसक ओइरिबा फिबम असी येंगलका ममंग थागी तांग कुंतरेता सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर यूनियन ऑल मणिपुर गोरखा ट्रक ड्राइवर्स एंड ओनर्स यूनियन के अपम मिफम अमना वारेप लौरबा मतुंगदा लंबी असिदा चलिबा गाड़ी ड्राइवर सिंग अमदे गाड़ी मपु सिंगदा लेंगोई यावना एहनबा पोटचै पुबिदनबा खंगनबा लेख्रे मसिदा नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मणिपुर ड्राइवर्स यूनियन दिमापुर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अमदे क्वाक्ता ट्रक्स यूनियन असु हाइरबा फिरेब असिदा सौगतपा लेख्रबने हौजिक चथरिबा एहनबा पोटचै लौथरिबा असि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के गाइडलाइन अमदे रूल के मतुंगिना सतबने लंबी असिदा गाड़ी सिंगना ओवरलोड ओइना पोटचै पुरकपदगे मिसिमिना यावना थोनिंगदबा थौदो क्या थोख्रे असिगुम्बा सिंक असे थोक्तनाबगेदमत एसोसिएशन अकोंथांग असे गाड़ी का मरी लेनबा लुप सिंगा लोइनना मियामगे येंगलका लोखलकपने लौथरिबा हेनबा लेंगोई सिंग गाड़ी के नंबर अमदे ड्राइवर के ममिंग मथा सिंग एसोसिएशन द रिकॉर्ड लोइना लै मखोइना मतम अमदा हेक्ट एसोसिएशन दगे लौबा यागनी सथरिबा थबक असे कनागुम्बा एसोसिएशन अमदगे मयोक्ता नते लंबी असिदे चलिबा गाड़ी सिंग ड्राइवर सिंग अमदे मियामगे यापनाबने मणिपुर सैन्य एसोसिएशन नसो मखोइगे ललोनबा खक्तगे मियंग नतना ड्राइवर सिंगे लंबीगे अमदे मियंगे सेफ्टीगे खल्लगा थबक तवियो करिगुम्बा मणिपुर सैन्य एसोसिएशन ना मखोइगे अनिंगबा अपाम्बा फोंदोंनिंबा लेरबसु फमिनदुना वारी सनसी जाथरिबा थबक असिदा मणिपुर लेंगानसु मतेंग पंगबी फमथोई हाइना मांगना मखाताखि ट्रक ड्राइवर्स यूनियन कोइना इन कोलैबोरेशन विथ मणिपुर ड्राइवर्स एसोसिएशन अकोइना गाड़ी थारे जेसीबी थारे पोट मयाम थारगा अकोइना कंट्रीब्यूट तोरा लांबी से अकोइना मेंटेन तोरगा गाड़ी से चटपनी नत्रदि लांबी से नहांदगी गाड़ी लंबी से चटपा याद्रे रिक्रूट पुरीदा गाड़ी एक्सीडेंट थोपा कांदसु अखोय मयाम ना ड्राइवर गा ओनर्स मयाम ना कंट्रीब्यूट तोरगा हुजिक से अदुसु इंप्रूवमेंट खरा तोरबनी अदुना कोंथांगदसु अखोयदी मयाम की सेवा की दमकता लंबी इंप्रूवमेंट तोने दमकता अखोय से थबक से तोदुना लेबनी बीजेपी ना लुसिंगदुना पालिबा लेंगाक असना करप्शन फ्री ओइरी हाइदुना मियाम द लाउरिबा असि युमफम याउदबा प्रजा मियामबो अपंगबसिबनी मणिपुर करप्शन फ्री ओइरे हाइबसे लानगनी फ्री ओइना करप्शन तौरे हाइबना संगनी हाइना एमपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हरीश गोस्वामीना फोंदरकले हिरमसगे मातांगदा ngasi कांग्रेस भवन गे रिसांग कैसिंग मीडिया सेंटर दा पंगथोपा पौमिसंगा उनबा अमदा वाइस प्रेसिडेंट हरीश गोस्वामीना मखातना हाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग 2021 के रिपोर्ट मतुंगिना मणिपुर ngasi करप्शन अदुकी मतिक लैरी हाइबसी लेंगत्रब खुदम अमनी बीजेपी न लुसिंगबा लेंगा का असिना वांगंगलोई अमदी लुसिंगबा सिंगना करमना मणिपुर करप्शन फ्री ओइरे हाइना हाइरिबनो हाइना हंगलकपका लोइनना हौकिबा एप्रिल गे तंग 13 दा पांगथोकेबा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ इंजीनियर इंचार्ज लाखो हुम्फु एंटी करप्शन सेल ना फारे हाइबा वारी ngasi lengak asina kari action lokhalabge haina hanglakle बीजेपी की लुचिंगबा lengak ase corruption aduki matik wangba chamada chama chumlaba
Pramanga loinana miyamna khanglaba wafamba amani amadi ngahagi oiba maming phajana thonba haiba thabakna yaudaba wahide chapa party amani haina maran sirakle masi matangda Manipur se akogi 100 back to the state na hai aduna di Manipur gi honorable chief minister na amadi BJP gi adu male go ngang loi sinna claim doriba Manipur da corruption loi corruption leitre corruption hanthare hai wase sama minam bani hai wase ya na thamdeni wafam ni masi gi kuduma go ni ki ai na konga masagi I 2021 gi report sina madu gi kudum changdam ni hai liba report gi matungina Tripura amasung Lakshadweep haiba adugumba Union Territory amasung state city zero backlog level state right aduga Manipur na single state ani uhundi 100 backlog level na thamna manam moina corruption thia document wang le have se ya funjaningi Namida Marini ke khongsadanga se New Delhi da Maldives President Ibrahim Mohammed Solih Tunglakre Solina hayang Prime Minister Narendra Modi ka unatuna wari sanagani Rashtrapati Bhavan da President Draupadi Murmu ga hayang unabasu Maldives President Solina Tharang Tauri Mahaka hayang Mumbai da susakane haide External Affairs Minister Dr. S. Joysankar Nadi ngasi Mahaka unagadori haide Maldives asi Indian Ocean region da leiba India ge maru aiba yum lonari baleba kamani lisang chama pancha humpu manga da Maldives na ningtama panglakpada masibo ahan ba sakang kiba lebak sange manung da India su amade matamadu da ke lebak ani ke marakta ase pamari amal lenerakle President Solih ge khongsat asina chakotharange lamkya da thabak tominana bage khudong sabakya lerakani haide Madhya Pradesh ki Jabalpur da leiba hospital amada yamna chawa mai chakpage thodokta yamdrabada miyoni pansere building adudagi yamna chawa maikhu mapai karakpa visual sangda utle mai adu Jabalpur gi Damo Naka area da leiba New Life Multi Specialty Hospital da numiyung ba matung da salakhibane anaba miyoi manga amadi hospital gi staff ahum thodok aduda siki Miyoi mayam pa amana soke haina police nam phongdoke Jabalpur ki Chief Superintendent of Police Akhilesh Go na haike bada madu yamna chawa mai chakpa amane hospital manung da leramba sangkan mangam kre mai adu sumuthat kre mai adu short circuit ke haurpa orangoni thajanari haiba wafam so mana phongdoke mai sabage thodokta lekhidab singe imang manung da lapalang manga piragani haina Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan na haike Hauzik Arabada Maro Eba Pau Amane Pizari Manipur ge Organisation Rimsta Danton College Block Amadi New Modular Operation Theatre ngase handokre Kulumdar Suba State Handlum de Thoram Pangtokre Kaksang Kaithen ge Amod Akai Singh athoba matamda sangdoktra bade Man Road ta Chakaragani haina Kaksang Kaithen apun balu pe secretary na phondorakle Loinana Numidam Marini ge Bharat Kongsarta Maldives ke President Ibrahim Mohammed Solih ngase New Delhi da thunglakre Imes Paudam asiki de matang asidaloi jare miyang tabiri wisang ba amakahna kurumzari